To me, be on you say the Kutia home. Nogokpo any washe. Car may accident, and I may emphasize on. Or no, papa, need to me be a tin we are, Juma de Biado who said, "Have one." Now, 10 years I did, and the 2 minute PA, and then some man that can any driver, and I not take an Etiobino, and the carbon 2 minute period, they did not add it to Molote Siko for Loto, CPO, Kumba, Asia, because also a spiritual person. Or Jamie video problem coming so go. Or we see now, or we are draw conclusion and no, this man of God is different from me. On Tessame, and to the mere beauty, who ye journalists, who bet me Sranho. Ako capillo tunsi the day, Mamma say why any anti Faustina, my body no ha. Say a show more I am having the room by the Moshe. I am Musa and Asare, and Nipabia on the demo, I say Nipa were happy, or the Bia Krumachra, Nogokpo, and I'll quite say Nipa no here and a hollow, some portion. No one was so for Nancasamus of Yamania so for bad, a big take effect after 22 years from now. I saw fully be ever confess Yachamo, one day Peppa Sacra. One on Sacra also. Some of them are going to commit suicide. Others too can start to go pimpi eka or you may be kunkum. We shall for Mau Akaba about too much GH. We do first time I do feed the air to our best say subscribe on next share page way. Me a burn never hold me say anytime I make any new upload videos on onsa ever can in them. For about 2 days and then the 3rd day, Archbishop Agyin Asare was trending for one particular reason. Programmer Oye Asare no were preaching so many sermons, but sermons to preach here no. It be a new a trend here apart from Thursday sermon to preach here. And all can say Unya attack or voter region. Nogokpo to be precise. Or say Udru on mono Omoka tai 8 year. Now we now say no, but say or can say. Demons na ejuma or that particular area no na attack no bebre jina so can say or boy before be and Archbishop Agyin Asare abekasa wa respond to ensem na ekos no nyina but answer na no be person me video bi kire eye ne o kan reporter akọ attract all this comment nyina aba. On raconte pas toute l'histoire. During this crusade in Aflao, pendant cette croisade à Aflao, where is apostolate? Honey, where did we sleep? The town close to Aflao. We slept at Agbozome. That was where our hotel was, or the room where. And you have to go through Nogokpo. On devait partir Nogokpo. And Nogokpo is the demonic headquarters in the Volta region. Et le quartier général des démons dans la région Volta. We only have not said it. On n'a pas seulement dit cela. But the second night, mais la deuxième nuit, I made Bishop Yawedu talk about witchcraft. J'ai fait en sorte que un des bishops parle de la sorcellerie. And we disgraced the witches and wizards. Et on avait disgracié les sorciers et les sorcières. When we were driving from Aflao to Agbozome, on conduisait d'Aflao jusqu'à Agbozome. Immediately we got to Nogokpo. Dès qu'on arriva à Agbobo, Bishop Yawedu's 4-wheel drive, le 4x4 de Bishop, the tie came out from under the car. Les roues de la voiture ont complètement sauté. So don't tell me everything is when you are in church. Quand vous êtes dans l'église, and you have Christians, et vous avez les chrétiens, and you have people like Brother Mike, et vous avez des gens comme Brother Mike, and Sister Ella and co ministering, and then la sœur Ella qui rend ministère. The presence of God. Vous allez sentir l'onction. You can talk like that. Vous pouvez parler comme cela. But when you go to where I go to, mais si vous allez là où moi je pars, when you go to a video we you know Archbishop and the Sunday asora o ye ogina so e pacho ka say the nkofo kan eyesa na opachere ombo bia be ye na as a matter of fact ne wife Agbeni na enkwala two crown awo mo no omukra Agbefo din. Now, as a matter of fact, only before any issue be able to call 92 different countries. Country be in the other Mwakoswa or no omu enya issue that. Near Nimsanka response are already being no and Kaibe Kati be short. As raise a whole lot of issues
amanfo e de ebo no amanfo de secret ahodo eba ene mewa Musa Daramasiku ofre me kire me say ono so was so many informations about this Nogokpo issue and even Archbishop Agyin Asare come ho ane ma no akwa baba njimudi so ne ntie de ono so e wo kafa asemi yo menia Musa Daramasiku mo akwa baba too much yeah me jiri so mo ye de very good tama ofre me me dey say ofre because normally issue be passing as a controversy ne do so na aya na pese obi aso nche na adwen emfa di omoso esife hu issue no esifa na ye papa Archbishop Agyin Asare issue hu ni sen the medical kani match which ahwefo ni na makase rade kom na emu se ye de asemeto no bi kase o obrosa mo wiase yakopon wiase me peke na along this line or presenting the whole information is Nogokpo ahoye baby abosom ene ahombone ne di hene wo into omatimi ataka no ampa obi o yakopon adwuma kronkron bia ne yakopon timi borosam timi ataka no na so yakopon etimi makwan sisa o ma bidin konim make she into the nose kita follow the machine puna Holy Spirit in paraza kakua I will pick the session of the attack first near share near analyze that attack into be sure there be well we should be able to man no take care no incident ni see yakopon is me issues order na fene me jim the afa order kesibo wo shikiti fu ka parasa for real to ndi kenku Holy Spirit in the ya cast to phone be you go for so keeper ko waji ngo see na obe doubt because na ni ho na incident no okay to be ka say bi anyampa ti ese me ma wa dance bi okuku mu ade a o ye no bi enjira ho na wo se me ya de na me ma mo ahwe sa scene bi to lo na hafa so yi nti hwe ya be hu ta ma mo bon koma CCS ka no mo de be buy a bank account me de be do so because mo ano aka kire ye se oba besra ye no korro sikiti fo ko waza sa o hwe sa incident wi a e wono me do ma wani bi tintu mu na ambi ai bi be hwe sa anye de hwe both physical thing and spiritual thing to bo say ye take care no man so so ye de bi ne take care man e wa say o take care no man ba ko o si nchene woman ba ko o si ekire to mu nyina ye de we ne kororo ketekas kororo pitorka. These are the people who feel crusaded by say like the power of the Holy Spirit should be upon them. Say no to for your coach keep here. Man with me na mo say to me na me born because we are seeing penny na too many capture will be apart from conformation me o papa na say to me ntiu malike school photo ship you kuaka. And to one say say to me no mo ye no perre seketa papa korra pressure say to me be pp pampara kaspota pampara shora ko pesa pe korra tonjor rashpe. Yes, I do not to me 88,000. Said baby, I muko be a mamuko drew. Sad to me, the moving their numbers. I mean, kufu waka. Or maybe Jana Hono. Obey seen too many peer boom. A people in a couple of years to Morota, who's a robot asaba. Said appreciate me. All of a sudden, driver no one says or turn right. And I say right crying, or buoy up a bobby pa and a tiny 2 year. Masi kono to follow this she capia capa to go pincy for your single casa movie. Sana duku sata so fofo obesa asin immediately mankind cascape you are ya tired then can say ya tight boat to tama ya ba because ya kokwa kasi bo musa asin meni ntolo ko sata fu don fa asikiti vuana zambuanka hwe sa sina o passes a comment no all of a sudden the man Agyin Asare pick it then they are talking us we want for a program and you are talking us so monica party fo parasati koyongoro sikitafa pimpuru tango kase wa atake no ono ani de ne tekra maselo bi kaskipi o ya de kororo kaskito pimpara maselo to poka kororo kaskito rakatwa de etia Nogokpo be ye news and see shrine bi wo ho enti hu shrine se de obronsam koana e adwuma esa so be yosofo no o peke that shrine no de kasa en esem sankohwe the fetish priest me esa na ye adwuma yo main one ho other two and that two ne support the main one anytime oni ni arano ma take over ya juma me kan all the measure me san katu sikiti fo buan Holy Spirit and sipulu imbo ko si uraka shojo rata zombur o be sa group strain enyo mo yirin wa ko biya da nun ko da me pick o me ran ma chiro
me wi me Fake Agyin Asare ne yere ne mami no de to omo mai gbedi no matiki piso koporo rekisa na ma compare wo compare ma akonfo ni omo yere no no ene omo ba patu sibi so fosofo be pie ubonso mo nyesari bi tompere kata pass rata peswa sabe de na wo ye no etese onya no kwa bekunu etese opeso saade enti so osofo ankasa ye saade konfo mu hu no so dran bronsam pa nche no sana mu hu so mu dran bronsam chen emu no enye saade no katuro sibi to fokopianga salodo sibi onko enti so hwe ade a mechiro na me mu hu analysis ne se tumi bi o usually kutia wo Nogokpo eni ho hwe masin tu no kopolodo sikitala ka pozonzwe himene aka karido simita pa yojo sim hwe ka skip into a me pekini pa be to bi o makoho for consultation shadu satapin kono kisha malodi sinkia wo hwe sasina papa na kasa se wono eye konfo pani na kasa si wono e no obi sani pa na wa ba wono se den e yo how Mateus bi o se maani bi na minute fie wa jimi sikante be so se ne mame masiko follow to seeking for worker o yes asini nyina no kasa pe so se ne mame pe na maame na yedin o so pe so se ne mame Mateus bi ngo se no me hwe mu no kasketi ya oni ni pane coin na ni pane nyo boni bia ye wo na akofa na ade no no be kon so enti o de ebo odi enye ye hwe makasi to poyongo karadu mo kapia si the same person in face wo hu ne kale wasanso Agyin Asare ni Mateus maame bi timi fie kwa no ne me kompeso ye bi ma se je oyo wo kwa afọ kopete ne da no obebubu agude malati kipito simpri onoka ko respect asas gonto wo ye sa asia wo ya analysis ne ro ko sase omo mi ne na pa na ye bronsam adwuma na hena na ye Nyankopon adwuma mo tena si dwinde bia da se obronsam bia wo wiase bia ya konfo me ka kire mane ye ka konfo a konfo mu ni impu a na mate ya aboa okonfo ne obi ohun ehintasem konfo mu ni ya na kasa di wo ya fe na zakata sa zakata ne ba ya sana akan kasa ba enti ya peke konfo kasa ne fida language na kanfo ni na kasa azakata no makofo odwumunta abra osete be nko lo foto mo wanda e twa peso ambo nta na me bon ko bo na mabono masambe ate ya sa kasa ne peke konfo kasa ya ka konfo to so bi owo ehintasem na tam ye be hu se konfo ya bro sama from AD 70 me chema di bi wo from AD 70 satuko poloni this year yo AD 2023 ene obrosam ka se wase Jerusalem Nyankopon bi ni ho ene obrosam de ni si Nyankopon di fo so be kunku wo mo eti wo be dan ho di bia so ye di fo bia na obrosam ma kwan se ye kuntena hintasem obi etime ka obrosam kreti ni own akonfo a omo sese enipa ukọ akonfo na obrosam na mo se nipa ti Nyankopon ye se no ene me kreti edinfo a on be present le omo sam ya comfort to lead the people se na be ye nse ni pakasi tukusibo okimaya se lo do sim me se Nyankopon kasa fo ensa bakasa me ka story etu wo se won proper kasa o kasa pa me hyehyɛ se lo do katakiro sisi holy spirit anjara ko rundi yaka ko ye brundi resi suwa e ho na ye de konfosam e ba iti konfo na e be wiase nyina no ye Nyankopon de e na ye obro sam de masi tu lokuti anti sa konfo no Nyankopon de no wo kronkron na fam kasa no kasa o se wo peboni to be present no se o be ya dbt e esisi wa de a chese e de ama wa dwen se e ne obro samba onde obro samba mani te shikonko to be si bi kasilo linka holy spirit anja ko simbo o yes asi me se kabendoro zeria zibum mana patifa yaku zobr me yitumi bitumi e fele metenshowa sa metenshowa ne ba obi ohu konfo bia se obro sam entimi difitini wi abe ho akonfo papa ne akonfo me abonefo me be peke konfo be ko o very common matiki si kopo rose nsi yeku ay agrada munyina mo dwen sa agrada katolo si yente wa sakra sakra hweta mo ye konfo sa peke ni karose rioto masibo una sa konfo no mujina mo kapetoro rose tape sobre kapewa akonfo mo ye Nyankopon adwuma kwa kubro sam so munimi tasato robati bi so me de mechem makasi piso ono ye Nyankopon adwuma okasa onkara ko sobre tape sobre ko enti obro sama konfo ni nyina ekura sa ho bone no e no wodi ye adwuma enti ye wa konfo Nyankopon atete wo sa Nogokpo go ono eye ade a mitilo sikitolo bonkopo kasi si bo woka na sa biaka moyonkwa na va suwa Nyankopon ni training sa group no eto ko ba ye di Nyankopon 10 commandment no so se munum sa yi tasem na ne kendro go skipping kuya Nyankopon my time for prayer ka Isaiah 55 says one or say call the Lord at the time you be found and at the time you be near ni ko no ko skita follow this to follow this morodi asiko pompo holy spirit azan ko rozi katapi morozi to come for you
Ubehu saa na me lecture no. Saa time near the bomb pani between 8 and 9 third hour. And you what 6 and 11 what do you call 6 hour. And be a 11 a.m. to 11 a.m. to 12 noon. And you want 2 to 3 p.m. and you feel 9 hour. Kisim to look sibon kuporona. What can ask that Peter and John went to the temple at the hour of prayer. Some presentation I show in and say, shall so I conform Catolo Sibili Tingi. Uboso wish ya or dime. Sa confirm him a Jumama Yankopon. No more bomb permitted. Musin to look at Sako Kubro Sambechem. Another scene. Or also bomb pie. New Kunuku Sipio Luncha. Sadia Medito in a person who say, you are conforming Yankopon Juma. Nasano Pona, Papa Pekeno. They have never in any way fought against. On Yankopon that. Enti tamo kase krono ye aboson se demons ego no misika to se me peke that Sunday na so for no so kasa siko twinshuro ti sin bi yoko eye Thursday first na Sunday tamo be kase or retract statement and that day no pass comment we see me you na ka Paul Rose return kushi Asare de mojra bo tapra se top se top ko brora se brora keshwe and e de mane konfo no hwe tumi wi ase kasa to yongu tumi na go konfo se ba no e ba we so kotwa ye hwe se sasi ni baba Polo to Fuyongo, I don't see be a coffee could try it. And man, you're not going to Tama no many cat go pussy so may they tremble their dance, yes, papa no casse, or German Yankopon, or German Yankopon, Mali Kitty Cosino do Polo Cassi Pinco Polala, Bosia Tungule Asa. Nogokpo enya gebe ko na bebo kro na ye we sie da na so hwe kati siko bolo sinsiku wa mo ye sin bia mefama nonka discussion bi koso ho first kasendi a group of pastors they call themselves men of God and they were discussing about a particular man issue should the rose see the poto Nogokpo wa kasi na hwe Nogokpo a obi di sika du ebuma baso o ye no kese sika konya o company dim ke hye to rose poko konfo pele chere sika lo ko wi awadwum ye Jesus kana kan ko back na fo sika command na fa ye kese sika bre no meni ti ko rosi sikita Fako pokisa shoro de ube usa asine muya wa oye banya safo bi ebu maten na hwese hena na ye Nyankopon adwuma ya Agyin Asare na se Nogokpo Musa da masiko o wa kasa be ni oba me say but ni o kan menti wase onya ntemase ye because stones in the doors and figures na wo dey ba out no figures are clear figures you see I no person we can say accident Archbishop come as himself when you know. Enye abosom and demonic powers and attack you more. Name moon a your more fear or mudi ejuma and I say okay. Very good. I mean, that's why summarize my public namami. Sana was okay. Sana person presented to the public. But I didn't know Kaza. Keshin do look posiki aka. Me no outside up to some make a issue order. And mother people will be watching me to see something deep secret about incident they see, you know. Because only and Nina Nogokpo the Amami Nogokpo say me go me patching here. But the person can overtract because Archbishop Agyin Asare is a genuine man of God. Oh, Keshin do look keeper askopo. Essence of Okasa me kase me interest asem na sign it. Me be mo hwe sin bi kata so do the shameful man takapu. O yes asini wi a ye ka genuine man of God and eso obekasa na dia so bia brinipa. When Nogokpo kase be so ene no kure so na me so betia so ma it how you measure saying to tama jina kase onye Nogokpo ba a o ka no kure no kaze atuko polodoski yanta ye de mani na hwe sa papa no enti kashe to look see bi mpo ofa muni bi enti Yesu kase me ka order na no waje ani no wakohwe no no wo secret wo hwe de papa na ye eni ade a wankasa wo ye secret obi engira ho na de compare de amache oni machi wi a na makase papa ni ye bibi wo kan no na wo ye sad ni wi no tumi pie na tumi ni pie be pane so ma mu nim enti me siko poko sapir over ata esia omo mbehwe no kura sa tumi ni bia a oni hia me da menye ma wo bo tumi ni be pie na ewro mu aye ni pe bia odwen se ekoro nyonkoko se obi ama no ba tumi na kase ewro mu destroy o obrosa ma ye yasne sa enti Nogokpo ka se na ma no mbeso mo no omo onyo sa na baby a modi mani kire se Nogokpo e wo ho no wo be ko ne Nogokpo ni ho na obrosa ma ye ne se ye be Yesu din ebeto ni nadwuma so na ye nyina be asate se oyi Yesu emre ko obrosa na ye adwuma no enti sa se na mi ken eye wa wo kura hu mani enti na osemuni ani ma mo wias muni se ni bi sa de ente ya muni ani dia kaso do tishivu holy spirit abi o sinketafo e se be di ani me be hye ho no ko he sa secret amake kan nyina se
car me nya accident na me emphasize no ono papa no di tumi bi etini mu ye adwuma da bia de hu se en hebo ano na tamo ye sa dede no na tumi ni pie ye ene sa ma na ka ne de ne driver ne ma me na no te ka ne achi obi no ene ka bom tumi ni pie ye dede na ade na tu molote sikofolodo CPO kumba asia because also a spiritual person o tie mi video to be hu ka me so bo o be hu si ni na o wi o be draw conclusion say no this man of God is different from me on te say me enti de me ye bi otimi hu monu sataka ben kukusibo oplai Holy Spirit inshia enti tumi asem ye ka no because you pick a shrine no ye nye fufu ne wo shrine ho ye tumi adwuma ho asema ye ka ne tumi asem huhu masem pa ne ye ka almost a man of God he got demon chen demon aso no so be hu bia you cannot hold demon untimi e de ni bi na ehwe enti so watimi adi adanse ye de dia eni sense o ka sa se ko ka se ka ni tu ya bi ne hu se drivers ni no aba no ba bi tu pe kuin e wona masem ye here Nogokpo for anything na kaiso kase Nogokpo criminals or to open it was say wizards and witches are there say wizards and witches are there the man Nogokpo be mu nyina na say sa shira na ntia busan say o ye dron ye car accident pe ana no to shi bi ko follow na pingia ka so no dey sin say ma pe ka another community ana o kokuma say kuro bi ho ne car tie etui na mate be different e ka so for ne yembo ano Pinto Sibiri go. One mention on any office platform. Saturday no crusade 2 weeks crusade one can. I didn't know what can ye. It is also pick that power anything. Nogokpo say 2 million years you no control. And the Saturday make church a power moon trenipa. No, one pick on a master to me asem. It is out 2 years and I'm going to Fâke to bolo CPA. Ushe maniko CP to you bumpa asia to fi morodi si yenki. It's not so only South and figures ne dia. I don't know about retracting. I know some of my account. And tonight I can say retracting. Say they didn't one by retracting. I said that or a man here or be to say diplomatic or patch. Enemy diplomatic. Because that man for can say or no more issue. I'm not just say or no many issue. Just that one of the attacks I am on Mutenya and even on Munyae. And no any issue. And to all target one mention powers, demons. Demonic headquarters. Yes, you said baby demons were. Baby, but I say demonic headquarters. Demonic headquarters. One microphone released a press statement, and it wasn't coming from the chiefs. It was coming from the shrine. And well, yeah, but baby say the shrine in the area and the shrine in the ISA because the incident now occurred in Nogokpo precisely. But how come you mention it? That is a whole project, baby. And the year who to me and say analysis. Near share says somebody no credit. Manu to shibi pa. Na ese me for beba. Some from na everybody time of prepare a lesson. Mataka scope do. No say another scene. E to me any na ehwe. Uni bi na makaka si kuti show no bunka. Na baba shewo. E se we na ko heki na to Rosie si. Pada fa to pe ozinki. Wo hwe wi a na maka ka say. Nyakopon so pese onipa bia nyankwaji. Obro sam pese e pese nipa bia say. And obro sam so creative people out there lead people astray for no. And Nogokpo so nkrofo be lead people to salvation. Me catch you say ono bia no betimi aso Nogokpo 100%. But the bia dem no nkwaje bo Nogokpo person prevent it. Every time. Say na be yankunkum ya ho. Yen say ya ho. Enti akonfo na gira ma Nogokpo dey ensure say wo ko mo shrine a o mbo dua keke. Enkunkum ya. I didn't know believe in akonfo. Me present and say who believe in the men of God. Is it because of say men of God be here? Funso bi a woni munti ana ba say akonfo so ye the same ke say to look for say since the aka the intervention be me say me kasa no me kasa o men of God and ye wa akonfo so mo ye men of God and ye wa akonfo mo ye brosama adwuma and na me pick agrada ade kire so ye brosama adwuma there be enti Nogokpo shrine asema ye ken wo say omo ye nyame adwuma ni ji ekrabo che bishop Agyin Asare good omo so nyakopon nyakopon apede Obanya no sumwa mo Bible that present the teachings and the lessons about the way we worship God in the world of Hebrews. Hebrew for kwanchiri mu. Tama Hebrew so ma Abraham ye be frɛ no. Abaye Hebrew for ye be fam no. Na Nyankopɔn nkrɔfo mo so no da. Enti kwan be na mo fa so no. Enti experience ye do ye ho. Obi ye obone akobusa konfo no ye obone on kyerɛ wo. Obron samesi the he is a liar on kye krɔmfo. On kye widini. Shaso no kutimbi aka. Onipa bi rai
mema osini Nogokpo omo kwa konfo no tapi secret fo okunga nke aka wo ye journalist wo betimi akọ sran ho akọbọ kapelo to nsi de maame sewa ani anti Faustina mabodi no ha se ye se omo yira he mo ha ni be hu ba bia no mo se kasi to kolodin sapa kupu pira sa to bi impi o sa hungo aya Musa Asare na Asare enipa bia ya wode dem wa kire se nipa ne wa happen ana ono bia ya okro mo kire ha Nogokpo na akọ kire se nipa no yira na ha no mo ko hwe no the baby Asare no prophetic happening me take one point say ya obi ayira na ya kisi ono ko ti si vo falada si ko wanja me kasi no no e pese wo to aso ba bibi na pese man ye clear adentina say o pese o kire say Bishop Agyin Asare enfri nyame a adentina say Nyankopon makwan ma obi a wo mfiri ono betwe akra sei atwe edom sei na Nyankopon aye ko ma hwe nipa na say o mfiri no but o man kwan say on fa ni din entwe akra because enkofo na ye say o mfiri Nyankopon o mkwa na o mutumi twa akra but o mfiri nyame no o mutumi twa akra kepelos kia ka o say upon etre ene de so de eso ne de enipa bebre ne bekom na upon ya no hie ka ketwa no enipa ketwa bi ne bekom na Nyankopon ka kire so say o de papa ne bone asi enim ye nhwe ye mfa papa onipa bi ama afiri ba ye wo bia se mpre bi ye pe bone ye pe ba bi abone ewo akwa abone kata so ma na ye bone ye nche kesi ntulu ko sipo ku fa eno so me kire wo salende si yata koji Nyankopon na se me fantasy bi mu nyina wa abehwe bi kata so le si fodonga wo be sin bi a enipa bi ahia ka se tisia no members na ba church no wo nyina aye curious ayo mba no be busa question and you see I'm part salvation is all about say yembra so de bia because no be when sama yen tenjoski tenkulaka people are questioning it's time more question no and then many people say Nyankopon say e de yen dwuni pa ho because all this one na me wo mai mu na say Nyankopon ma me kasa no say people are questioning the credibility of the pastors some no be Germany and the sad dey me be kire no kra me be pastors no so nkire mo na me kasa me mo madanse before me say you me say makoko so for ni na obi a na me kan ha say Nyankopon so ma the message e kire me so mo Sunday ha on person go go matu agu enti say on be boni pere no mo Sunday be ma o mo maintain nipa na e wo ho no na so mo say o nya de a me be ka no kre na wo nche nipa wa o pene fa wa be gina ho eye dey ha be wo mesu mewu ka see to follow do shin say Nyankopon so ma ne bofo bia ko every individual e ho no na say ne bofo no ba u gina de no ati say obebo de abazuki me ne abazuki me na me no kasa no aye enye boni we unye boni we wo bebre wo Nyankopon go so preach kire wo me ni ya ze go ko boni de avolu nanza oboni di avolu noza ade ntina be we be se wo enti enye osofo pope ene be preach wo ene wo no kure kwa no Nyankopon so ma sa abofo no ko every so akwara we bi ATS bi enu Longvale on control bi asa Longvale me ni Longvale no ade na wafa ma mi sika wo de ko unu se di hia be broda achi Longvale na me na wakasa me nya biem akwara ne ti wo so obofo no to control bi asa obofo no Longvale ne ma bakasa sa obofo no every day anase obi wo bebo ne din ozin imba aki o se mini ozin imba aki hwe na wan fa ma me na de no enti ade na mo twa asofo na asa because en popo ache no kure kwan fa ha en mokro no endiewu tam wo beba bia aida se wo bokro no wakum obi wan ye si utrim poso ko se obi e no board for ba se ni pa ko se mini simolon damin se ni pa ko se ni obeye ade we ba beto abrabo nti enkoye Nyankopon ye kase every day wo ka se Nyankopon agya ya hwe han o hwe ye han ye Musa Dramasi me ndi wachine about the unim and any awote but the perfume ten say how the clarity should be there unim say Jesus Christ or non kwa April here and people over 5,000 e try to share just one person on the day of Pentecost Peter Kojina Bontin pretty here oh we need souls over 3,000 souls it say so for back say Bishop Agyin Asare enko gina ho na wenya akra be 5,000 souls are there na one a demonic is it because of say akra na nko church no nko etumenya akra ano enema wo kan say ana ebia wonji ni say Nyankopon betima ye bibisa in our time esa so dia anka ade be na Bishop Agyin Asare aye woni mo betima abo say we na wa yintina me say o free am because you can na ye eniama wa ye o secret obieni good kesheni matafala do sianda and normally I secret and you give me pesuba in kasa nti won ko na woni no men ko na minim pente de kasivo
the entire case contain capacity volusi me case as me say wa woni mbi no kona kohwe ehintasem say ehintasem na wa ye no wa wotia me no wotia sisi no e bia me no kasa na me kasa o kira me kwa akra o kira me kwa akra me discover bro scan ma fam bro then na be focus ma dada o yesa na tie okay good me dada o sai bia e filo ko me kasa ma be jime bio so what do you mean enti me pese me kira wo say onipa bia wo obi hia tama wo kasa no hwe na aba na wo so tama akosla hwe na aba na wo so wa obe na woni me bi no nyakopon ma ye de kira mu nyina wo ya we because Musa me to no say obi tie say na ye ko hwe video we no mu tie wo submission na o yo Kristo ni kampo na bumbe me bu say ye say papa kra so finya me wa so ntumi prove say say o finya me because you say Bishop Agyin Asare there open one of the renowned men of God in Ghana one boy in Asare there one din akawabo okay good we say ma mo wi asina mo hwe ni so na mo bu atem no mo nyina ho nipa bia hwe ni so say by their fruits will be good it is our fruit na wo ye obeso no bu say ugina ha sei sisi a me no ugina me peke me ano me ba tena simple me ku nipa betimi ehu o me good sama ma ni obi yirada obetimi wuntimi hu enti nyakopon ka say the spirit of truth will lead us into all truth and if you cast me betra na me dem o kirekira obeba mo nnem akohwe adanse ni bi sa dance die ni katoliko sivo sashi nyakopon so be ka say bia fem o so no be bi asofo no nyina so na mo say asofo na nkasa mo so me amanya asofo ba e be take effect after 22 years from now asofo ni bebrebe ebe confess ya kire mo wona e papa be sakra wona on be sakra no so some of them are going to commit suicide others too can start to go pimpi eka on yeru ne be kunkun wo mo wadi ka imitate the first form of punishment and the ma asofo bi a ukuta people more than 3,000 everybody so in epileptic condition and opportunity to be twa them na ahwe ba kwa yela o hwe ba kwa ni ho osofo bi akura congregation that also no punish wo o mom severe headache epilepsy so ni yesu na yesu so wade na chisa yare dey simple o samali pe bia se me jira wona me ka kuruzi siko pumpara ti urra wa be hwe bia kura epilepsy asema me ke yese ko a wonya biem ade so wo ye mbone dia tumi ni be ba ho me wo ye mbone me fanche because yesu sisa na me ye so ma ye bone bebre mo bone atutu atra be dinenum enti ni kwa so bi ye me bone me de chem enti wonya ye me bone na maka zukuti sifa atinsa kwa na tumi na ba ho na be punish wo what is na menye badwuma na the days of grace no use ye na odi je nkrofo na bobo na so anka hwe no me ha no obo maso mo ha me ndane asep to aso na bo meko a ese me use odane destroy wo sana yakopon se me ye adwuma no ne kitolo si simpi okwa yakopon se me kire saade ni mu wi a o se me kan kire ni pe wo wi ase ni na se ono no ya ade ni na so he ono hwe no manyi na so enti every point in time bi ya no ese ya hwe ye wo no kore ho makatuni kosilika azumbo okutelindi ingeni inkusalendo orositafa na buto sibiri mekofondo shia kesho uruni na meka osi we osi no sumenye osi me yesare na obema musin foforo ye boni bi esisi wakukuwa mu oni nyagopon so kire ni pa bia de ento ye sare se osi ompeni peni guase eto ye osa osi opeso osesa sanotie eto ye sare djuma na osi menye sisi amede kire nkrofo ebema asofo ni bi asesa abe fa papa because ya kupo mpeye ni mguase opeye papa ye imolo kotali kisi foto ni mu anje impio koski pali do osisi onko se sa na mekai no original no ma se wo so person hu no kure pa no obese mo akopeke osofo bi sin no ahwe miensa wo hwe sin ni miensa ni na ewi a no ogusa se ade nti no osofo no yesa nyakopo le se menchira mo se mo ti asese ya wo na konfo ho okonfo nya adeboni konfo ni do bi o mu ehintasem na ko follow ho ene wo ho sama ko fo ho no ene wo ho sama so fo ho no ene wo nyakopan so fo ho no sari na mu ye no enti ko fo no kire o se aha eye bone ne fa ho no e dia wo ya be bone e be ba so esa so wo ko ye enti okonfo a o nti Yesu Kristo ndi no why dey ye nyakopon konfo okay good ke shame to go see pe ko lo ese ya sa konfo bi o ba ka te se Yesu Kristo ni obi ya o fa Yesu Kristo ni ran ene ne kra Agyin kwae aya ko all these charismatic churches they be epidemiasa fa Yesu Kristo kra ne wa Agyin kwa o ba krono be ba ene ye adwama be bruma ya fa ye njae ta sha to subulunti saya me kire o baby e ho so another shrine obi ko fo bi yire
ye mane be mane ho ya no be confess ye esa say nipa ne de yere ko ja wo. That's wickedness and unforgiveness good patient to ko sabi nkuraka who say yes God so be boss to try dan ha mana sam bom on sam bom kan and am friend forgiveness no tell Judas say yi Yesu man no timi de che no o ka che say ya wonu pa akaye enti forgiveness no monti ase ye anytime we ye boni bi e pane so man tene say we ye boni e say de chamo enti se nipa ne koye bibi na e twa so say no one forgive you o person sakra so twen ye de man e firo be see na abrante ne kwoti sorry ne be ma ono be bi anda ye e be see ne e twa so sakra enti Nyankopon se ye nkyere mo papa ne boni talusi so policy o be hwe sa asi enti we fa shrine na ene ne mamu a mo frɛ mo ho Christopher mu rough mu gina wo sɛ mo ya under grace and na mu bom hu ndua wa sɔre nimu hwɛ data me peke mu bom hu ndua every day kitosi kitefo wo bɛ hwɛ me peke asɔfo tere o ma kɔ shrine a mu kɔ bo sɔfo bi dua na ma hwɛ sini kataskopo to follow ni hinko shibe ofumfo ba ko konfo ne yosofo so wajimi pa so yosofo o ba se na mi kuku ni pa na ma o ba se me kuku ni pa na wa na be ku ni pa no sin turu sisi ya konfo ne kasa o be sori akodan bi eda no ye de kuku esi no kwan bi dem ubeyi uyi a wa oti be ba so no so oti na be ba so a che sa woni ni pa e so wu ento so fo ni ngura won na onu ani ti na da so ke shan to posi fo furara te ya nuwa ubamu osofo mate ase ne na karozi ni yo skiti me de chiramu mu ka se mu ya Kristofo ni nara me se Kristofo ne so Nyankopon kasa Nyankopon esme nchiremu do nyon ko se ho sa ni wo eni Kristo so nu kin sitolo si fola mala sisi kwa ento hwe sa sin so Nyankopon se me nchirechire na enipa mu sa anokore no enti me ka se mate aso bremu o se do nyon ko se ho do yere do ku do ba eno ani nyame so no. Okay. Musa de Masiko pese de yan komo no eba ne wiye ensi a na ewapa Archbishop Agyin Asare waba awo se the nkofo kan enye sana opa chene mu or refer to demonic attacks aya odenya whenever omoye Nyankopon ejuma I say the ne pan so no because Bible crash say yenya ade bi ebe yesi ne be ya yene Nyankopon ebe fan good and a different diplomatic talk on say I say wako bi fiche no akoni esi wo ne ye yo o se mpachu man shada na me yema kamera man egu mo fa nche me ye dia wan esi wo eye de bi ni dia wo no eye de woni eni me bi na me hwe wan asema ka eye bi na me hwe wan asema ka eye o to para de ba me de me pese ni pe hu ni se ma ye mfa ye ni nsa obi ogina ma nokore mo se da na o mo ka bibi for ahadia for re ni e condemn ade o ye hye me ni se enipa bi nya eboni na wugina wutumi bi so na odi gu na ni ase na woni wada ase hwe kensha to follow do si ke yaka upe ni kese po bi otimi hwe bi a me hwe everywhere 24/7 Nyankopon na ye mesa tabu sikuto memo ni pem ko hwe ne kapasu obeka me wasa mutamo hia me no ho ohunu se na bra boss sankatifu so to waka se djumo Nyankopon mama ye secret me bo pa ye secret for every nation se oman bi anya sunje ni pe bi anya sunje me keep secret sa wa so fo mu ye din Nyankopon so man to several things ni na me ka obi ho asem me kwa me ko so ko command warning ba Nyankopon say this time no ma ye nye sa biu ye ma no krende di asa and intra ubusa me question me ka so fo say na me ka so fo bia ho asem na de me ye pa so yare ma ba ofie o yare be se me ma ko sisi aso yare no me jai de ente me jai yare sa ne se me se ni pa yare me de cheni free yo se akwa wajimi no akobo mi dua na ma transfer dia bona ma no me transfer dia bona na ni pa yare bebre no abre no wawu ente ma ne ba se ene wo a wo yare minti me ko ba bia me ka yare sa ho asem me come more about mondom odo ho nyanko na oba me ho na me so do nyanko a yare bia me ya ma o yare bia HIV bibia e orders me ka kujinji tupa asi kwa labro ebeko saadi le Nyankopon pese ye me nkugu aso dem chu a osofo ne ye adwaman se won fe no sofo me yenye saadi no enye sofo dwuma no enye sofo dwuma ne wona me pese ye hu me da se pese do final comment to dwane fa community mesre ni nua no mo tie me ne wo na wo hwe me se ombu asem no ho aten na de Nyankopon le chi o me mu se ne na de chi o Nyankopon do bia o ba sa adu me kura ma de ma nyina ne timi boy ho ban na obi bedaada ya yetimi ehu na emu so wo asem tia wo nyonko a mepa utwo bebre hwem na hu nokore na kasa wo wonni nokore na menka because obi bo odua wo asem ho eyeye wo de asem tro bi so a obo odua wo ho eyeye
mani kita kasko lokisi na boku kurosisi kita la buaka obodua bokwan so a baby opeke say demonic headquarters no se konfon ni breno oka enchin mienu bom no obo talaso ho amba akite sa asemu ye de bodua osofo ni bebubu agudam ka kire wo so wo se ekrom ye demonic headquarters abekire adanse a wo ho because e tira ye kutia demons and ye be say na be di adanse obebubu agudam enchin mienu na be yakabo musamsem no waka se na me kan ye no o konfon na won nam sa asem no o mu nyina nim enti munya hweye mekasa munya hweye mokosi sana katoji inzana maanu na kabodo sisi ntuli Musa Holy Praise bentaya junku aka radenka munyina mambo momba phone number to 0246708776 Ebusia aha too much when you first time I do feed the air to am no say subscribe to your platform we name me a bell na one channel say na anytime I make any new upload bia no onsa ebetumi aka me dey too much you be say share